Mayam Krumzari don't agree with Impact News ni a Rajnong Thongbam. Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Taram Okcheri. Ngasi asi September ke tarik manga. Kui Oja Singi numit Teachers Day haina riba numina sini ngasi gi Sieng laba yai paraba numina sida. Kui Manipur da lai riba Oja Sing asina kui Manipur gi Mahiru Sing kui leba sigi lamdam masigi tungi yumbere loi gadori ba Mahiru Sing asigi kui future same bada sagat pada mamai lep pada lamjing bi bada yamna chawba thodang ma lori hairiba thodang asi kayam yamna akhui oja sing sina contribute tori bage Mahiru Sing gi site ge karam ba challenges leiri bage oja sing gi site ge su karam ba challenges lei bage hai bage matang da khanane no ge tung tang si impact news ki studio da lengsin der leibiri basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur College ke retired principal Professor Oja Maktada El Sadandani Oja Sadanda Putaramuk Cheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us Jiribam Higher Secondary School ki principal in charge Obiriba aduga ngasi September ki tarik manga Oja Sing University da ko state ki level da pangthok khiba Oja Sing University ko state ki award ki state teachers award su phungbirakhraba ko Oja Chongtham Dhirendrani Oja Dhirendra Busu Taram Okcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. Those are hand question si Oja Sadanandagi duma hokjaragi Oja kogi kunai sigi Mahiru Sing sigi direction ama PB badam khoi bulamjing laptop pi badam khoi CM badam mol to bada Oja Sing yamna chawba thodang lai habasi ano wafam amana tre adum chahi kaya dagi mayamna khangna raba openly discuss on ribu wafam amani adubu how khiba chahi khara sida khoi Manipur gi Mahiru Sing sigi maruina values amadi principle da khajitang akoi mayamna expect onari basidagi kage hadare sideline oibagi mami tabag mo urak pasidagi khoi Oja Sing gi site gi oina Mahiru Sing asida koi direction pibo wala bra natragam khoi bu sena bada kitang awaba oira bra haibagi question ama lagli matang sida Oja kari habinangi hojik su hena phagale hena lobi dori bra koi Manipur da Oja amadi Mahiru Sing gi relation se kari habinangi Oja Oja moina ai hajo ergdi hojik lai ribsi koi ge satra ga Oja ga lai no mari si masi hana leram badagi de ai di phagal ai han lodi okay hana guru shishya parampara hadra haina mamangai gi leijramba satra na Oja gi mayum da ka leidna lemina na chamina dan thakmina dna adagi share to minaba aduga magi life si chumnagi light tam bibang aktana tna Oja ga matam leib ki loina dna leiraga Oja gi lamchat sajat wangang sangang lichat sajat madu imbibe to bugi madu gi parampara ma chanabi traditional ma lakpado madu hojik laitre hojik lai hori bible only jagoi isai gi pungi Oja adagi isai gi Oja adagi jagoi gi Oja asina chingba institutions singda lairi okay art ki lamdadi dum lairi aduga general education gi institutions mayam sing sidadi madu mamangai gi yamna mayam phai hadna koina thakna riba adugum system do lairaktre matamnani matungina on the way adna oleini koigi hujiki materialistic world sida yamna hongreba change si am chor ba hong ba ka lakre maramaduna aikogi samaj da su madugi impact chapchana lairpanina hongde adna hongai bni atopata bo Oja ga satra ga ani gi marakta leinaba mari nusinaba dudi yamna sathina kaiba makti natri okay yam sathina kaiba makti natri han leiram du yoge relationship to you yong amdre ha agi wa ka na hong bulai adu matang sai sida ina Oja dhiren da hangjaning si Oja na koi Manipur ge tong ba school me amse pubir maga ngasi chahi sida hujiki matam sida koi Jiribam Higher Secondary School da su pubiri Oja gi motadi kari experience lebi bage koi Oja ga Mahiru Sing marita leina ba koi relationship se mari se hena phagalen khambi bra Oja gi oiba personal experience ki matungina Jiri gi oina te kari experience lebi Oja yamna khoi gi nungai ba degi yamna su ngakpa degi kari ai ni matam sigu su am chana ba haigadra adumba khoi gi issue amani topic amani masi khoi gi Oja ga satra ga ani gi leineramba sagi mari sigi marak sida hana tawrami besina
ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯃ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ खितंग अमोंद इंस्पिरेशन में ओइरगा फनिंगबा अदेगी मी ओइदबि यादे हाइबसे जिरिबाम हाइबो लेते चुचामपु हाइबो लेते तमिलनाडु हाइबो लेते सिरिदि खरगा लोना खगदि लैरिब्रा इन खंजे अदुमुपु सेगी अखोइगी ओजा हन सुतापिरि ममांगगी करेयाइनि अदुगी लाइरि नतगा सिटोलजिगी डिक्शनरी चिंफा पुरपनिने अखोइदि हाइबगी तंजा दुगदि खितंग दि खेनरे अदु सुम लैरिबो खरा सिना आई मी ओइदबो यादे हाइदना तौबा अमदि लोना सुम लापदुना अफबा सिदि मफुम खुदिमक्ता दुम खरगरदि दुम खरा थाजेदबो कोहंदा nga असुबु लेरमी हाइदना खरगरदि दुम थोरे ओके खरखरदि अफबदि दुमक लेरि अदु मतंग से ओजा इन हंजरिंग से ओजा सदान दलाक से ओजा अखोगी महिरुई सिंगसी ओजा सिंग लाइक तापि मतमदा ओनली मागी पुंसी हिंजखिनबगी मागी लाइवलीहुड अम क्रिएट तोबगी जॉब अम फंगनबगी दमक्ता लाइक तापि पखतुना अदु खता नतना मागी पुंसी से करमना यामना निंगथिजना लीड तोबो ngamगदगी हाइबगी हाइदि ओनली अखोगी नॉलेज इंपार्ट तोबो खता नतना मसे मागी लिविंग से करमना लीड तोबदगे हिंगदगे हाइबसी पुंसी मरेल अम लेगदगे हाइबसी तापि बसे याना मथौ तायना मयामना दुम हाइनरा बखंगना वाफमने अदुबो होजिकी अनौबा टीचिंग मेथोडोलॉजी मयामसी यंगबिरुरगा ओजा करी हाइबिनिंगी होजिकी मतमसेदा हाइरिबो वाखलोनसी चानेना खंबिरिब्रा होजिकी कोई टारगेट ओरिएंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड ओइबो मोंगदा लारिक से ताकपीबा तंबीबा मोरइना कोचिंग कल्चर गुम मयाम यावराबनिना कोई ओजा अमने यामना प्योरली कोई हाइरिबो महिरोइ खरसी अमसे अनि से नत्रग चामसी मागी पुंसी से यामना अफबा मोंगदा हिंजखिनबा अरगो सोसाइटी दा अफबा हार्मनी नत्रग नुंची चानबा रे चौखट पाम परनुगी दमता कोई कहतारे मयाम से लीड तोबगी होता टारगेट ओरिएंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड ओइबो मोंगदा हुजिक लारिक ताखन अरैसे मसिद करी हाबिनिंग ओजा आइना माजे याम मरु बा वाफम हमने हंबिरि बवांगसी यामना मरु बा मतम सिगे याम रेलेवेंट ओइबा मरमदी पावर बा महापुरुष का एजुकेशनिस्ट मयामना हाइबिरमनी विवेकानंद दगी अदगे महात्मा गांधी दगी अदगे रविंद्रनाथ टैगोर करी करी लेरिबा वेस्टर्न यीशु दुम याय लोइन हाइरिबनी अखोगी बेसिक ओइबा क्वाइदगी मरु ओइबा एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव से मेन मेकिंग ने मी सेम बने थोंग साब नते को युम साबा थोंग साबा लंबी सेमबा करी करी आसीना अमने अदो मी सेमबा इसे मुक्लु बसिदि अनि सुत्र मेन मेकिंग अदना विवेकानंद स्वामी ना एजुकेशन इज नथिंग बट मेन मेकिंग मी सेम बने अदो मी सेम बसी अफबा ताबंग मी अमा a very good human being ama puthokse maside hena chawba kala masigi technology ji masi yamna maroi ba ojada yam chawdo magi dai chawkhre ojagi mama pa ge su chawro ba dai le re maramde first teacher is mother hai adra yum dagi horkadam ne ala ama chothara su yadri hari school da karaga school ge oja sing na takpa adu ngak ni yaroi मेन मेकिंग है सिदा चंगिसी ओजासु अफबो तब ममा पासु मागी ममा पाना मचाबु अफब ताबंग मीम ओइननब सेमबगी मागी माजी वखलोन मसी पजना लेरकंदा मचा से अफब मी ए वेरी गुड ह्यूमन बी अदना तदना होजिक ट्रेंड से लाइसे मसी एजुकेशन फॉर मनी रोम दा सुम चखिबगी एजुकेशन फॉर फैट सैलरी
ka tulo yam chau chan na bagi damakta like tam boy na sum chat ki bagi train ma sum akhoi na ubu phag value education che thausa bidri okay quite a maru is value education system there yes chume koi new education policy 1986 ke Rajiv Gandhi na mana stewardship law dana hodokriba ka du da phajaba value education wa ka syam pale tawbadabu thabak tadi utre marumadna India punamak ke oina su Manipur khakta natana waje koi education ki chap chapa khwadi ki maru ore ba wafam se marginalized tawraga ngasai ki vocational education chumine thabak phangdadna ta lebi du karai de ki yadage mana livelihood to madasu earn tawgadabdi adudi secondary ne hariba madudi it will follow later on masana du mana afaba miyama afaba satrama mahiroyama oidra gyan myam sing do assimilate torga magi lamchatta mami tahanba madu taba uragadi afaba human being am oiragadi there is no reason why mana thabak phangoi maram chu leite okay afa candidate mo betaragadi oi taragadi mahir khoi magi livelihood ama phangoi dabi maram leite habi ofam dari odo matang sa sida oja dhiren da su lakse oja hogi oja amana khoi classroom da sanga larik tak matam sida larik tak pase afaba oja amagi magun se khoi larik tagi larik tak gi mohota thamoi dagi tak pase oigedawni habi ofam lei oja gi di kari habi ningi larik tak pase larik tagi tak matuk ta khambi brana targa heart and soul lagi larik tak pun hen matuk ta khambi kari habi ningi oja ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁ ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯅꯋꯥꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯄꯨꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯔꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯁꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯁꯤ ꯏꯊꯣꯔꯛꯑꯗꯕꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯍꯥꯎ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯈꯨꯇꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ खरा चिंफा पुहनबा डिक्टेट तौब इहनबा खोलनबा पेखादा हांगतबा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ओइबा क्वेश्चन सैंपल पिथौपा दुगी मतुन कमायना पाखुम खुंगदबा हायमन ताकु मोंगसी याम कन तौरी अदुदि करी हाबिनि ओजम अदु मसीगी अखोई एग्जाम ओरिएंटेड ओइबा मार्क ते यामना वांगद्रगदी नंग अदुगी मो पेखादु नंग एप्लाई तौब यारोय नतगा अदु तौब यारोय हाइदना तौबसी मसी लैरिबा मागी टारगेट ओरिएंटेड नि हाजरगसु होजिकी अखोइगी अदुगी चंबसिदे माना करी हाइनी लोइने दब यादबा हाइनिंगबा नत्रगा खंगबा औ नत्रगा ngसाइगी चमिनबदा लेमिनबदा मसी मदी काइबि याइ काइबा करी फबा याइ हादिन को अजानु स्टापीबा वैल्यू एजुकेशन गेसी लोइन मांगे तोबा अखोइ करी हाइनी एनी हाउ आई मार्क वांग फंगदबा यादे हादिन अदोलम चंगपसिदा एजुकेशन जी खर खरा अखोइगी ममी सामके तोबा एजुकेशन ममी सामबा हाइबिसिदा ngसाइगी वैल्यू एजुकेशन एस्थेटिक कई करा लोइन पुमांग मांगबा कयम कांड ngसाइ इमाय पाबो मसक खंगतबा हन्ने जेंगतबा अदुगुंबा अमा कदोगा ngसाइगी यावबसि ngसाइगी मार्क वांगनबा होनबा लाइटदा पानो होनबा अदुगा ngसाइगी युमगी थबा इमागी इपागी तौरिबा मयामसि थवाई यावदबा इमागी मटिंग पानिंगदबा इपागी मटिंग पानिंगदबा केनोम हाइरगजु हैतबा तौनिंगद्रे हाइबा मोबाइल मेटने जिंगबा अवंतगे कइनो कइनो अमरोम चखिबसिना ngसाइगी सोसाइटी दा करा डिसऑर्गेनाइज ओइबगी मोंग लाकदोबसु मानबा लाकसु लाइबा सिगी ट्रेन अमदे लाकपसिना मोइदा चोइस याम फंगबगी ओइदोरिब्रा अखोइगी महिरुसिंगी मांगसिदा अखोइ टेक्नोलॉजी बोइरा मो बोइरा मखन मखा मयाम लेरबनिना हानादी अरिबा मतमददी हाइ ऑप्शन्स याम लेतबनिना अरिबा खरसिदा अखोइ मयामसे स्टिक तौबा हाइतारे हुजिकती ऑप्शन से मयाम लेरे वीडियो गेम बोइरा इंटरनेट बोइरा मोबाइल बोइरा मयाम से लेरबनिना डिविएट तौनबगी ऑप्शन्स याम लेन हाइबिदोरिबा मदु लेबदुना ngसाइगी अमदसु यौबदी कदोबा खरा वाबा अदुगा लोइन खंगबदी मानबा मनुंगदि कया कदोबा
hotong hoba adung mama to bachina lasting oiba manglom changam pase khar wa ba si manipur de leiri mayam si phanam yame school satra mayam si phana yame du moina tholaga khoi gi national gi level da lakpada heto wari se manung khar ho to ri bane ba madu upambi chaung horga su manung da akoi gi kakcheng chang batin jaba upambi o ki bai ta masi ojana se ta pi kare kara ju ni system am soiri ba Something is sina wrong. manipur gi wari ne ba india ge mi 130 crore hai si ba si gi mi lei no world cup te ga yaw ba ngam ba wari ba de gi university to 100 ki manung da india gi university yaw ngam da ba si su ngai gi system manung fo ba do anu da kainom tawri ba okay yam khang ba haibadi malaga manung da hob ama awat pa something is missing haveni okay awat pa si mention dri phawbadi hari ba koi global gi race asida global gi lamjel asida koi mai masing lamjen asida yawbada wa khigani haveni matang swai sini ahob si karino masi karamna mention ga ga haibasida oja ari ma pawiba singer mahiru singna koi puning section mathuk tari bisi on the no brem tloja ge break ke matung da khana ga wa pa mayam jari break yam thonjara ke impact news pemeng ta review Welcome back. Adum nengperi base Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nong Thongbam. Ngasi si September ki tarik manga Bharat ki India ki leba asigi ani suba ki President Sarvapalli Dr. Rajendra Prasad ki Sarvapalli ki Radhakrishnan ki mapok nomini hari ba mapok nomida sida 1962 onwards mahakna ki President oikiba ki chahi du dagi horga ngasi phaw se leptana chahi kuding ki September ki tarik manga da oja singi nomin haiduna we pangthok tan lali ngasi su koi manipur gi oina aduga lebak si oina oja singi no pangthok nari adugu matang so sida oja singi contribution aduga oja siga mahiru singa le nari ba mari se kadai phawba leiri bage aduga maruina koi anu ba thola liba koi mahiru singa sina ko matik chaba mi amo ohira matungda samaj sida kar makhal gi contribution piri bage piri ba contribution si matik chari bra hai bagi question duni hangjeri se aduga oja mo ina kari kari contribute to ya bage karamna mahiru singa sibu manglom dalam jing bi ya bage habi matang dani mathang question se ei oja sadananda dum akhri oja koi mahiru singa si koi matik chaba afaba afauba adigi koi afaba haidi magi lam to yamna successful eba mi mayam di puthok pasu lere manipur dai su adubo hairi ba mi singa sina koi society ki damakta ka hena contribute to mandaba magi masagi magi leisure ba yum kai na taga magi leisure ba belonging aduda yamna nuai na leba magi yumno nariba mi da nataga magi akoi bada magi khulda magi lamdam sida kari tawri habi sida ka hena thawai yausel bu leitabgi mami ma tari basi masi akoina koi basic education pi matam da kari sohebo leibadagi odribino hojik kan de ayam matam koi lekai da sum mi gi masing se yam sum hengalak pagi mami ta ba hore kari habi ni oja aina mamang da hajagi biduni value decline am lere value je handarak pase roza masi handare khangna handare college singda masi koi instill to bangam de oja asa mahiru singda pisan bangam thri se masi to na ne koi education system sida ai koi infuse to bum change yawda achoba masi gi space sama value education je kaya thausa bidre hojeki leiriba educational system sida masi importance se kara phajana pibi ragade sisi tawgada bani haidna magi ai singyam lady masi technology ama karmain tawdna masi import tawguni haibse yam hairaba singaba value import tawna bagi technology yam leire masi ka si mo expert ma'am tanaba yai aduga masi ojasing dasu fazana tabigadabni karmain tawdna value import tawni haibage methodology masi ka si ojasing dasu training of the trainers training of the trainers train tawdoriba tabidoriba takpidoriba oja mayam jingsi bung tabibasu changyam sidi anubani adu tawrakanda aikhogi system sida maju achoba space am pirakanda angang mayam da madu amuk pass on tawhidorine transmit tawdoriba ojana ko mama panasu school dana college dana ojana tawba adu main tawrakanda ngasagi apaba human being ama puthokpagi thabakse main making gi thabakse mai pakane adu da soibna maram oidra ngasidi hojik thoiba social crime mayam jing dong yegbiu ada kanada tai la da tai wala thirurga de education system soibadagi tawurme okay kanada tai la da tai education system soibadagi ni habi often se thambiri matang soisida koi value education system da koi collapse to bo man bagi mami tarak pasida
khoi ngasi si khoi oja sing gi numit haidna chai khuding pangthon obung ngasi su dum pangthu yuja adu ngasi gi numit si da khoi state level da pangthok ki ba oja sing gi numit ta oja da su khoi state ki teachers ki award khoi oja ni pan khangar pi ba oja su yaure adu oja sumaina khoi teachers day gum oja gi numit sing pangthok pasina khoi oja ga sadra ga mari se oja ga mairu sing mari se hena phagalen khami gi doribra hauji ki matam se da oja gi khoi mairu sing sina oja gi numit lak pasida khoi mamangai da forum ba excitement mamangai da toramba ka hetare khoi celebration do huji makata na dum ubiri bra kari ahong bale en khan biuja hena phagale no bi dori bra masi phagalakpadi natti aduga phagalakpa man begi wani aduga ojaga sate gi leiriba madi si aina angonda phagjeba ma masai makta su khoi dem college ki khoi gi thesis day gi celebration gi campus to the khoi honorable deputy cm na habi gi acha gi oja ama oige nataga ojagi rondo thangi chengna angang da nataga samaj da sai khangan gi hargadi oja do sai in all respects ma yamne exemplary ama oiba model ama oiraga adumaina ngang baduna adumaina utpaduna adumaina tambi baduna angang singduna sai gi yamna effectively ma inbungam gani sini roja duna samo tawna la agadi angang singduda phajini selo ni haibada angang na siloi dawa adegi oja duga angang duga ngasai gi satra duga sai haukunda sai gi changuragadi kamai toba hadina ngasai deputy cm na haibi gi ba mayam do maduda sai gi oji ku oja hanna su haibiri education system se phatre adegi system ama suibesina tawrok pani na haibasi system phatabado khange haina hairagadi angwa isa degi angondegi hana chungthukpa hauragadi matam khar changjaraga su masi adum kaduba tamna tamna phaka jain khalewa hojikan gi anu bom hero sing asidi mahiro ga ojaga yamna khogi marup amagi mong da loina bagi mong su thena jare aduga marup amagi mong da loina basina mahiro sing da hen influence to bangamba I kana basu laina takpiri aduga sumaino oja ambaga khoi mahiro sing ga khoi marup ki level da laga oja hojik takpi hiba khoi deputy cm na phondo ki wafam khoi vendor da kari da sat pai wafam phondo reise kolab chamina raga de friend ki level laga di edum bagi khoi limit ki wang man sakhi mong su lai adubu kyam yamna friendly oi basi mathok ta bagi friendly oi basi mathok ta den khan bi bra kari hai bi ngi aigi motidi segi oja haibse sate dugi mai mafam dadi punamak oiduni mama nabasu oini mama pa su oini aduga segi kariani magi makha thaba angang bhawa oiropagi tonga ba role amanda lakpa kisu kaide dekhaji adu magi chahi matang haigadra chahi class 10 bhawgi standard leiwa adungumba nupa macha nupi macha duda mama nabdong loina basi ketang moina gyan tabu orgadi phai khada wani khale college life kumba university gumba adudadi kai ding khale aduga sai class 10 nate 12 fawgi level sididi oja ga yam kanna marup sanaba na haibase yam friendly oinaba yam freely oinaba haibase aigi motedi masi oja ga satraga se oja na kitang wang na leheningi awang badigi animbrom da sai chendar pusumaina sai gi chamana gragadi adum chendar bisang si sai gi wat na chamana de no sai gi oja du na ngang bodu taning da ba adu kaim kan da adum thoi wai da ba adu gi type ta hai du warak pade khara warak waga da ba adu gumba ama legadu stage ni khanjai adu na sai gi limitation je adum legani marup sanaba su pai sanada ba su pai sumain hajining ai gi marup sanaba su pai sanada su pai aduga oja sina role model amu oiribani habi wafum phongdo piri matang sa sida oja sajan dai lakcha oja sina role model oigada bani oja sina afaba character ama afaba behavior puba knowledge puba mi mo itar dimagi mat hadi mahiro singi khwadi close oi basi khwadi ayama matam moina spend to basi nong da school do oiribani aduna ayama matam interaction se oja go oiribani na oja sina normally makhoi gi role model se adum oina bani na role model amu oiribani na hairi oja singa sina yam chong honestly even khoi example amang asigi newspaper da phongba che phong da hai khibda oja si afaba oja hai basi candle amagumani ma masamak si tumna ba chathok charaga mayam da mangan pira mamagi mahiro sing da mangan pira ba adum bo ge da bani hai adum makhali oja ji hujikan si oja hoi khara natana laitrabra khoi gi aladin ki chirak ta ga thidradi phangroi dra habi ofni kari habi ni oja aladin ki chirak da mathak da duri bjala Rajiv Gandhi na prime minister oring da
mana ahamba new education policy si hudok pagi matam tu mana hai ki ba mai ning chang afaba oja gi matang tani ko oja ji karma makhal ki oja no makhan makhan yam dai re ba mana hai a mediocre teacher tells okay warili ma good teacher explains okay santong tayo santong tayo adagi a superior teacher demonstrates okay kwari phanatak pa chana demonstrate to kulang ulat chamdam go loina na hekta demonstrate to and an exceptional teacher okay inspires okay kwari gi phabo oja sina kwadi phaba exception ba mana da ba hogat pa masidan inspire to inod hap se inod hap maunda punsi da no mangalam people gam adu role model do adu oirem my inspiration people gam ba oja sidi mai matok tamge satra mayam sing sina role model do maunda all of them will look up to him as a model of life punsi gi my model am ga pamjaba adu gubo oja tuna yu thamina de kala de gi loira de aduna oja ma oi ba hai se magi lamchat sajat punamak se phidam ningai oi ge role model oi ta bi okay lamchat sajat khodimak tamjaningai oi ge da bani tamjaningai oi ge da bani impart to doine ba lamchat tagi sajat tagi chumnagi knowledge kar transmit to buduna oi bi aro ba knowledge transmit to bududi tabakta assimilate tawdragadi kande okay satra mayamda moigi punsida su ojagi ojana piriba knowledge sina moi lu tongda singli nauri da changraga moigi lamchat mami tar kadari ne to afaba human being ida do mai ora kadam okay afaba habit ama sem mathok tai afaba habit lera kadri habit tuna character am ora kadri bani marab tuna habit adu pino geda makta afaba role model inspiring ojam oi mathok tai habni aroi ba question na ina oja din da lak chani gi oja hujiki role model gi matang sida oja sen role model oi geda bani na suma role model oi bu oja mayam se laidi leri adu bu mang ra hai ba ga soba hai thiwa phang do gi mami ma so he ta gum dawi maro na hujikan gi ano ba breed of oja sing se ko gi ngasai su takpi ki ba ko gi sen tan ba gi on da ko commercialize oi ba mong da tuition na traga coaching gum ba rom da yam hena thawai yau ba aru ga school college ta budi yam phajana dum tam budi adu bu hena koi commercial life commercial teaching om da hena focus to gi mami ma hau ki ba chahi manga tara sida manipur lak pa manipur tuition culture coaching class culture am lak ayu angan bada pareng cycle da gari macha da chatragadi ai se larik tam darba man bagi mo lai ba du ai tuition tak tragadi ai su oza natra bagi mo ai su oza oina exist to da bagi mo ama competition am lai je ai chhatra chani lai coaching center bari manga da lai tai hai bagi ai gi record am lai traga si ai gi oza oi bagi existence ama lai ta bagi mami ama tarai se matang so ai se ta karam na role model oi gedro no oza ama gi mathau se karam na execute to da gi hai bagi am chabu question am lai oza kari hai bi ningi mase oja su khoi gi myoi ba mani ado ai no ja oiraga ai gi chamina bai mana ba mana sai gi car phajaba ma thawraga ai na ga cycle daga chalaga ai su oja ni ne ga hai ba da chokthuk chaba de gi khoi gi lemja ba hai gadra ama he walak pisu tawi kai na oja su sai gi myoi ba mani na himing binga mani na phajaba pa mi a haw cha ningi mayam ma adu punamak tuna adu oiraga su sai gi himai chumba haigadra suppose okay government haisi moi kharana si tawraga su noi amadi noi lejeri ba kano sidi manganna sumaina thamningi aduga haidena akhoi da khara karaini akhoi da kha thogat piba amasu pami aduga sona kanda foile ama chatna tawrise mataw karamna foile si tonggibano haibagi mai su system amagi makha da foile si tonga ineba angang tuition tawba digi exam oriented oiba adu oiba adigi tuition tawbidagadi pasa tandragadi ama tawdagadi haidena saigi thamagi course pi kaya no gai tongnadreba pungamada saigi kaya no chamya khai na tagi chani gai na adu mai ni amna commercialize tawri se saigi mak tu yamna wang na phangdragadi ma wang phangdragadi sai yaroidabni haiwa market basis sama dumaina thambi baduda madugi matung ina lakpududa ngasai mamanava dum foile tongjegi biwani ma foile tongna hona bada mairu singje ki hellabra habagi poram sulai mairu sing nang top tadra gadi yaro 80% yodra gadi yaro maitai mek to coaching chat tadi yaro
geography da tuition jatra di yaro ha bagi aki mama su insil to jama tamam da di angka natraga english grammar gi ketang akoi manipur macha sing na khara sonja ba subject khara je tuition to ga di yari ha bagi wafum lerami objective how budi lo subject khode ma coaching jatra di yadu even drawing mo coaching jatra yadu ki lai mani masi oja sing na kihan bagi hoi kai tare fear factor mo oja sing na su putho abra hai bagi wafum lai kari ha bini oja masi si da saigi akoi four wheeler dano idhar chalo sa generation gap mu su lei gre okay generation gap mu su lei gre nga saigi macha na sum chakhlakpa class wang khlakpa sida mama pa na su icha na si yoraga di hai de na adumaina tawba si khara khoi gi walo ba hai gadra mama pa na mama nge gi algebra arithmetic ki lai ga chuba adu khata tawle re ba adu ga ida pulak pani makha ta na honedre angang mayam du na sai ka khlakpa mayam du di hangapa mayam da sai algebra arithmetic te tamu pa de yaw ta bi na mo chu ki bim yaw ba adu de di sai gi no chu dum ke do ba nama na ba kana kana tamni no khara ahi ba le kai gi kai gi kana kana yaw ge chatlo jaha moi ni piu hai ba do dum akhu chu pi gi hai ba adwai gi kai no ma su sai gi lei ri ba ma pa gi ma ke de gi adum icha lai ke do tuition to ba yaroi ipa na ta kani adigi school du da college ki wadi ama thambi gre se school du da icha tuition to ba yaroi khang da no in tak pi ke dam ni ha deng ga to na ama de le ga di tuition gi system sim su khara handera ga di ngasai gi ki hin ba su khara wala ka da hin khale ba adum ngasai gi school du da loina to jera ga di sumai na kai no kara wa de no ha de na khoi si punna unaba khamina ba kai no mama pa se ai gi mot di mama pa na torba na ma oiro oja na torba na ma oiro adu marutu da yu una angang do na turi english en do na chi mai na ma award pa na taga ma gi asoi ba de gi ma gi kano si kai no si adum yeng si har ga di khang khang no po ne ba angang chi na soli si karai de no hai na mama pa su leitra ba oja su leitra ba adai gi area du da angang lai tam si kyam yorong ga do no adu ma di haje ba ngamdre ar ma pa le ba oja le ba adu ga di sai angang ching du na na ta hawali ba mayam du na kai to ri gi se adum khang ga di adum asoi ba matam cha cha na thido ma ga di yam thudo na ka do ba yam lu ro da su khanje ba adu overall khai mathak ta ha ga go mi su le ri ba angang na ke do ri adigi sai gi akhoi gi mama pa ni ke do ri oja ne ke do ri ha de na sai gi makok ta li ba am khang nu sun ne matam matam bi ying bi ra ga di ne kitang phaga da ing khale singara na hangi karum ba akhoi gi am na thoning de ba thodo khara gi demak ta internet thingjang ba adigi facebook thingjan ba whatsapp thingjan ba singam mi ba go me ni na angang ji sumai to re ha ri ga di sai gi tung gi demak ta sai gi wajeri ba khanjeri ba mama pa adigi oja akhoi angang ni warim da akhoi ne chatlo hai jaga da chakado ni adu da sai gi go min su dum choba ro lama leibam thupra in khale ba sai gi karai de soi ri bnu harina adu mai ma ba su ma pa thokpa oja su ojan thokpa sa tu ni thokpa go min thokpa kai no khoi gi am tu una da bara de le min ba dong na sum tawra ga di wa ni ma gi situation da gi toxi wa ni imung amada da le min ba mi ma gumna khoi government su ma pa oi ba sing su oja sing su mai sing su punna sangsin men si happy wafam ni madu sangsin na ba kan da khoi manipur da hojik ori ba khoi gi value education da aho ba ma uri ba adugan maru ina khoi education system sida aho ba ma le re habi mami tabagum tori ba si khara makhai di tamna phrak pa ya habni adubo initiative si ma ki khodi mak plap lawin ba mathak tai ma pa oi sing na su oja sing na su mai sing na su government na su aduga civil society organization mayam na su aduga khoi community at large mayam na su masida puning sanction bi ba thawai auction bo mathak tai on the note ngasi onati manu hungi tharom se matang swat lusin jarage ngasi tharom se da oja dhirendra madi oja sadan da lingbek tana tharom se bu thawai happy bi tamak ta oja ni bu thaga chok ponduk chari appreciate your joining thank you masina ngasi manu hungi tharom ngasi ge risan se karam to bi bage khoi da khan bir pa yagani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pa yagani. With that, this is Raj Ranthangam signing out. See you same time, next time, at prime time. Have a good night.